ni tak su ngai ho zo si le bon chaun ta pha tuni tarik som ni le gup april kumsa ni le som ni le nga ni khoi ni tak su la ngai khom ki te indian pakistan mi le sa te inde gam sunga pat sol roding ala tiu to ki tonin tunin suk thing nakin ala bolui pakistan gam sunga india mi le sa ho ko do hi theina ding le pakistan mi le sa te sol do hi theina dingu pakistan le india ki kom tu na gen maya tuni chun mei thal gi hin thu sukin again hi india gam sunga pakistan mi le sa ho hun tep apel zonunga kuma india gam sunga umsak ta loading in india home minister amit shah in state jo sia cm hawking in her sakna al bol hi home minister amit shah in thupi khau tak cm hawking apik to kitonin avai home now state chidu pakistan mi le sa ho a holu hun tep apel masang ngeya asol do te ne dingun pan la dingin her sakna abol hi a hin la long term visa ne pakistan gam mi himale hindu sa khu zui ho chu bangma lo dingin le her sakna abol hi pm modin tul that ho nop tul a chot lo dingu a hi tin ki hak silna anein chule pakistan le kian lim mai lo ding a hi tin le again hi tuni le india jet fighter 10 operation akralman mun ho vanai hi danin le thu sukin again hi vi mun lai kusunga in kat jikin tuni chun chong zo block oi le vpc general headquarter le Vaiphei volunteer le nam sipai usrl le kangwai block 10 sum le pai nek le changin ki thu pina abol na chungun ki pak piam tak jet hi bisan mul vwa 10 thu su bol thu sui na gen na chun jigul hin again hi achi sa tarik som ni le ni a da som pm le som le khat pm ki kal vela bisan mul khusunga numei le chapang supataw theile suling law thei husa doyum lo tak a mei thalung ki ka ba chapau taka hungum te hi bisan mul vwa le pol chum ten mo sakna le demna lin tak ka nei ui jigula thilung ki bol hi tunung tu ban le ahungum kita lo na ding doi sakna in kuman tigul thiling bol kita lo ding le het sakna abolui chule je thu sui he jing koma thilung bol le husung simmo thilung bola buina hungsiam am chun vwa te chungin bangma thu kal le buina siam thei pun la ku hile mimal pol buina ahung tuk dung join mo ki puk ding wa he tin le thu sukin again hi ITLF in thu su bol thu suina gen na chun jigul hin again hi separation day man ading to gisain tribe zo si president te zo si meeting na pang chi ding le het sakna abol hi tuilang block csos in p women union le student body election na niyui je ki tel na chun kukin peace dar hills le ksos malak na in hu som thum wala pat mis dalig wal te pang na in kumsanil som ni lenga pat kumsanil som ni legi sunga kukin pi kuki women kso pui tu ding te tel lo nakin alamangui election na kukin pi tel do om te chu hi le president ding in lun min lin ti wai chong vice president pu ngamin thang secretary pu lut ngam finance chung min lin khungsai information pu mun len hang hal te hiu KWU a pui tu ding te hi le president ding in pi thim nei hoi han sing vice president nga chong loi secretary lai zahat han sing finance pi lai nei ting kip gen information pi niam nei wa tu boy te hiu ke solama pui tu ding te hi le president ding in thango lun kip gen vice president let khuchung chong loi secretary kaimin thang khung sai finance ngamboi housing son education secretary thang min lim kip gen information jangun hau guite ji te si chu hiu tun taga ding a new sim ngai tha hiu ji chan chui tan tin ngai tu te la bon num le